male poto yoluma Yehova oyo auna efaya O for to my final telofa Yahweh Ololele wolele ai Alofa to no amangalo ai Uamalie Romanao Yahweh Yahweh Utealu atsumale poto yoluma Yehova oyo auna efaya Ofo atsuma failo tealofa Yahweh Ulolele wolele ai Alofa tuno amangalo ai Uamalie Romanao Yahweh Yahweh Mea uma e faila lava Silima alanga Ile pule ine uma lava Yesu Otelo faya oe Ua pese le pese fo Wana oe Yesu Otelo faya oe Soe fo ilamau Ilelelei Fataunu o balansu mafuafuanga Atania uloma malu malomana Utealu atsumale poto yoluma Yehova oyo auna efaya Ofo atsuma failo tealofa Yahweh Ulolele wolele ai Alofa tuno amangalo ai Uamalie Romanao Yahweh Yahweh Mea uma e faina lava Silima alanga Ile pule ine uma lava Yesu Otelo faya oe Ua pese le pese fo Wana oe Yesu Otelo faya oe Soe fo ilamau Ilelelei Yesu Otelo faya oe Ua pese le pese fo Wana oe Yesu Otelo faya oe Soe fo ilamau Ilelelei Fataunu o manatsu mafuafuanga Atania uloma malu malomana Atania uloma malu malomana Atania uloma malu malomana Amene fala po ai lau patile atuale nei taeao. A fai wa e fia sauno mai amene. A fai wa e fia sauno mai aleluia. Amen. For mai upo le pese Yesu o te alofa ia te oe ua pese le pese fo ona oe o te tali tonu o tata o mai umale nei tae ona o le alofa lea o Yesu ia te oe maau tato te si itia ele levi inga le atua le nei tae au
O le pesele la so fa mai I oele ali'i. I say yes, Lord, yes to your will and to your way. Today is a very special service this morning, and I believe that we are here to celebrate and edify each other by saying yes to the will of the Lord. Amen. Trust you and obey when your spirit speaks to me. With my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. I say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. To me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. Lord, I give you all the glory for what you've given me. You have filled my life till I overflow. I am yours to use in any way you choose. You are Lord of Lords, so how can I say no? I say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. If I never knew the fullness of living in your will, I would never know how rich my life would be. Oh, my willingness to serve is the least you deserve for the blessings you have showered over me. I say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. I say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, and my answer will be yes, and my answer will be yes, Lord, yes. Amele faele tangatana yo autafa. Is your answer yes? Do you say yes to the Lord this morning? Amen. Ile salamu elusu fitu fai upoefa olo fa pea. Etasi lava le mea o te ole atuai. Ole mea lea o te ole atuai. Ia ondo fwele fale o Yova. Ia so umolo ola. Ia o iloa lona matagofie. Ma o sa ili ilona malu malu. Na whamanuia loto ile whai upu awa whai mai ia o sa ili ilo malu malu.
Ia sola au Israelu e o maave le malumalu e o maave le atola au le atua. Ai whawhia tātou le nei tai au. Amu ia tātou. O lo o iaile anganga o le atua. O lo o iaile mamalu o le atua. Tate le toe o e sui. Tate o mata ua i le aso ma le aso ma le aso. Whai mai ia o i loa lo mata ngofie. O le mamalu o le atua le wata mata ngofie ai. O le mamalu o le atua le wata mawa i le oli oli. Wata mawa i le alofa. Wata mawa i le saolotonga. Le nei tai au au e sauni. Tātou te whaitau langa i le atua. Whamai tasi lava le mea o te o le atua. Ia o nofo le whale o Iova Yasua. Le nei tai au au sauni lau whai bese. Tatalo i anga lui le anganga o le atua ia te oe. Ma tātou sauni e whaitau langa i le nei tai. Ia whamanuia le atua i lau whaitau langa. Hele ai se tasi o te lata i ai le ai se tu sama oe o oe o lo ufa a moe moe lo mamalu le ali wo tofo mava ai sua malie lo alofa mawai le solo tonga wo malolo ai lo mamalu le feel my fire ina imatone no mana matote mana onia I feel my low mamalu Yesue I feel
matoilo le matangofi oi Yesue matonte vivi mavatsu iate oe wa matoilo le matangofi oi Yesue matonte vivi mavatsu iate oe wa matoilo le matangofi oi Yesue matonte vivi mavatsu iate oe wa matoilo le matangofi oi Yesue We welcome your presence, we welcome your love. Mato te vala awi lo wanganga le nei tai au e mafuta ina I mato. Mato te tusule nei tai au mafaita ulanga ia te oe. Awa o oe o le tuo le babau ana nafio le soyo o le whababau. Every people this morning, every saints who have come this morning to praise and honor your wonderful name, Lord. You alone is worthy. You alone is worthy, Lord. Hallelujah. Yavi ya oile nei tayao. Mato tsula ile nei tayao. Masasiyo mato lima. Mafalata lata to mato loto ya te oe. Awa olo yai oe ile mene ilo mato watua. Ole me yai oe yai le sao tonga. Ole me yai lo wanganga yai le fa malo longa. Ole me yai lo wanganga ile le tayao mato te langona ina lo mamalu. I feel le tayao le nei. Ole me ta uole na ile tangata ole mata lata ya joe. O oe lava wana o oe o le tupu mato jo mai le nei tayao e famanu ya te oe. Ia vi ia oe favavau. Hallelujah. O ai e se alua ele maua iova. O ai e se tu mawilo na fioanga pa ia. O le wa iai lima mama ma le loto mama. Amene ia vi ia oe favavau. O le wa le nau nau lo na loto ile mea fatau waa. Ma ua tau le tau tofa ole ole. Ia vi ia oe lo mato watua. Whai mai o tupu mo si taulanga. O nu mama e o ai lo malamalama. Yes, lato te ilo mai lo mamalu. Malato o mai e ifo atu ya te oe. Lo mamalu le na wa fio ya I matou le nei tai ao. Lo mamalu le na wa fio te tonu ya I matou. O lo wanganga pa ia le ai le nei tai ao matou te vivi ai. Ia vi ia oe lo matou watua. Te talo le whaasao lo tonga I te sono le fale le nei. Tau sa tasi wa ulu fale ta pua ia te oe. Ia maua le sao lo tonga le ta pua ia te oe. Ia vi ia oe whababau. Ia vi ia oe whababau lo matou watua. Ia vi ia oe whababau. Batu tatou batu le tua le leitai au. Yes!
mai e pule o tātou loto. O mea uma I te tonu o le tangata ia whamanu atu lo suafa pa ia. A wai le lei oe whamavau lo ulofa. We exalt your name. Yes. O le vi inga. O le tautala tala I salamo ma pese whaaleanganga. Yes, o lo mato whaala ei oe, I lo vi inga uai mamalu oe. O le si o mato lima wa wana o oe. Mato te alanga ia I le nei tai ao. Mato te whaane ne I na oe lo mato watua. Ia vi ia oe whaavavau. Glorify your wonderful name. Glory.
whai tau langa atu loa tua ni mai tai au. Yes! It's to summer, oh, yeah, it's not like you, Lord. Praise, 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 we praise your name. Yes, it's a sound ya te oil of the we give all the glory and the honor and praise your wonderful name, Lord. As we come to you, we praise. Yes. Fafatai. Pafo yatu le fafatai o le inga yo tātou lota. Ma tātou whapea i fo e te tau. E te tau lo vi inga. E te tau le tangato na whapa u ma i fo atu ia te oe. E ono mea ia te oe le vi inga ma yo tangata. We bow down and praise and we honor and we glorify you, Lord. We give you all the glory and the honor from our heart this morning. Each and every one of us, open our hearts to you. We say, you are worthy. You're worthy to be praised. Let's come close to his presence. Everyone, come close.
Oh, sweet presence. Yes. Pastoral. You're worthy. You are worthy to be praised. Praise. Give all the glory and the honor to only one God, God alone. You're worthy. You're worthy. In the long run, yes, we stand. Yes. Yes. You alone is worthy. We give you
from our hearts this morning. Giving offering, give all the glory to you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Give all the glory, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. Everyone, give all the glory to His name. Let's honor God in a clap offering. We give all the glory. You deserve the glory. Yes, Lord. Yes. We
lo lima ile tua le nei tai ao. Fa tua ile mana le nau awai ai tatou. Le fa malo longa ile tino a faio e mai fa tua le tai ao le nei le fa malo longa ile suafa o Yesu e malo lo ai so se mai. Wa ai le fale le nei o e mai mo mai o e fa penana mafuta mai so se tafo le nei la lolangi in the name of Jesus. Ai le fa malo longa ile tino le fa malo longa le mafau le fa malo longa le nganga e fa sa lo toina ile suafo Yesu le nei tai ao. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed. Pa tua ile mana le suafo Yesu. Lord, go madmasli. Yes, longa luar fa malo longa talia ile fa tua ile nei tai ao. Ole mana le tatou te ola ia se uma te miuma. We praise your name. We give all glory. We give you Bati le tua le tai ao. Fa tua ile mana le nao lo fia le menei. Glory. We praise and we praise and we praise your wonderful name. Joy fa la po atu le tua le pati mai o tatou loto. E mamalu e pa ia sili lava oe. O le matu te tale wha wau lo vi inga i le ngata i le amene. O le vi inga i wha vavau mai o matu wola. Wha wau lo ngalua i le nei tai ao. I le suafo Yesu. Tatou walala mai lalo wha fitai. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the
cannot hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Oh, Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. The name above all names. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You Fatuli. Ilsa. Ninga. Ao. Esa ili ile atua. Lo. Sa ili maile atua ya te oi. Seek and you shall find. And as you seek him, he is seeking you, those who worship in spirit and in truth. Te le tau pole pe te malama i vi inga lo tua oi, o le o lo yo au tafa. Wa a e sa ilia oi le ali,
la fu ia sa ili mai le li ia te oi I lau tapu inga ia ili nei tai au a whilo I atu I na e tātou mālo I nei tai au lau sunga lau vai ma le whalatua paulia ia a talo whātu fo ile sunga le whalatua I aneta I tila na pele ka le sia le a sau noa tu pele sunga le whaife au ia o le avanoa nei ia mwhaifoi na whaisau tala ia I le mafutanga ma le sunga ia Lauvai ma le whalatua paulia o te lofo I o le ia nei ia le avasa mai se le kalesia ia ia le li aftai le avanoa o tātou whilo iai e manuia o maloto le ngata whalenao le misiona le maola o le Livingstone Evangelism Ministry I le whaonga ina I le atua o stasi o se mea tō tino o le LEM o le mea whainga nuenga I le ao le atua o whina ngalo le li e whaonga ina I le isia kalesia e langona I lea I le nganga whaafitai e le ngalo le walawina ia o le sunga I le whaafengainga ia Lauvai paulia ma ui le avsa ma lātou ia mais fo le whanau I ia le li e Lauvai ma paulia na la talia ina le whaalatanga I te tonu o le Livingstone Evangelism Ministry po le LEM po le maola po I loa I tangata iwa valu sanga lea na whale I te tonu le lotu ia ma tautino ai le ngata avea Yesu Keriso ma ali im whaola ia aua whai e fo I la ua po I la tau ia masui o le ngā luenga whaatālai moni lava ua silafia e ngata e ta o le lotu ia a o le misiona le maola o le ngā luenga whaatālai we are major in evangelism e tele a talalanga e I lo voi e to tele nisi o la to tele matua mala malama le leile so e Lauvai vai na mata mai le amatanga lon soifua I le tausanga le naiva na te siva iwa valu ia na whai eile o ia ma ti akono o le e lua pepa I etu tumu I tu singo le tala ia Lauvai ia lele utu tau whai whaapupu atu ia ina ia mawasi taimi e whai isi tātou toa na imu tātou talie e fu ili nei asu whai le ma ti akono ona whaau leo lona tofi whai ma elder na tuua le Lauvai tātou ngā luenga I nei au kilani ia ma ngā lue tātou ngā luenga I Melbourne ia le lua fesfufa ia o Lauvai o le tuai ngā loto fo I lea e luatu loe le manongi le mea I alisi ainga toi fo I mai ai nei laulauna e mali ai lona loto ia ele fa pela le anga nisi loto ia ai o tangata ia malana
So e fo i mai leo Lauvai Paulia i le lua afes fulu ma le valu. Na walawina Lauvai e whaima tai o le drama team. A whapera leto sila mai le. Le ngā luenga le drama team. Le tasi le nei tai o le drama team. Te le fo ilona soifua na au nai. I le ngā luenga lea. E le lei tele ia le tunga le whaife au i le whainga o Aitemba. Me whapena. E ona tofi e leo o i la ua. La te ngalue ina le te ingo le. O le purkalame le nā i tono le tātou lotu. Sa whaia le Fersipi po le cell group. A Lauvai Paulia. Ngā lulua i le South One. Lano le vainga sungata sung fō. E nā la Fersipi. O Lauvai o le tangata tīnai. A vai te sila mai le pule la alea tua tui. Tasi le ngā luenga Lauvai na whai. Pule la umai ale maola lea i au kilani. Pule la alai vai tele. Sa ngalue ina le sunga Lauvai. A e sua tufo ile umukuka ma e tanga ia i mela e whaonga le umukuka o le sing. Me umufo ile e whaarue le asu i whafoma. Nasi lea ngā luenga na au na ile. Me sunga le whaiwhiau, sunga le whawhengainga. A whaivoi te sabali ana i luma le tātou wharsa. Ma e tanga i le ingoa lai ai Livingstone Evangelism Church. Nasi le nā ngā luenga Lauvaina. No knowing. We really miss them. Them. Wau fo ye le I whaingo fiola o tu watu Lauvai e anu. Mpaulia. Pau ane o le mea na manuia I lo lotu. Fia whao ngā e le atua. Le ola soifua Lauvai Mpaulia. I le ngā luenga le atua. Ia whao laina tangata. Le mea sili le nao le tāua. O le au nanga Lauvai te tonu o le misiona le maola. Sa ngā lue I ngā luenga wha tia akono. Sa ngā lue I ngā luenga wha to ina. Sa ngā lue I ngā luenga wha Fersipi. Sa ngā lue I ngā luenga wha Soul. Ngā lue I ngā luenga le drama team. E oa I tele o ngā luenga sa wha atino ina I te tonu o le kalesia. Vi ia le ali. So a whaila te le I masani le sunga I Lauvai. Kisi ne iai manu e le I adul whaiwhau. Ma e whawhitai I le atua. Ona mea na whao ngā I na ilona. Soifua. E au na I le atua. Ia le atua Paulia. Where's Faith? Okay. That'll face you off. Yeah, good. Michael? Oh, where's Michael? Oh, good. Ana ia tele nei whanau. O le talo vo I lea. Sunga le avasa. Mapau. Saunia o tau e le atua. I lona fina ngalo. Ina ia whaola ina tangata. Mo le malo le atua.
masani al tātou ministry na ufai atu. O awele o le lotu. O ula ngaluenga whaatala. Au wai atu ai wha o ngata i o tā lai le lofa o le atua. Man wha o tanga o saunia mo Yesu. Le whaintafu i le lotu o Yesu. A whai tātou matangata e tā lai le whina ngalo le li. O talitonu foi e talo atu e le au mātua. Sina o le tātou o le ngaluenga le maola i alo lua wala awina. E nā foi le ngaluenga whaafaife au ma taitai o le leadership pale misiona le maola. Mātou te tuina atu o lua i ao le atua. Ina ia whai o lua ma me whai ngaluenga i lona ao. Ia whaola ina. Nisi tangata mo le malo o le atua. Aftai tu fo il falto aneta mali sunga il whaafengainga i atasanga. Ia ona o le mea manoa e mwhai ai ona. Atu mafuta fo ima. I lovo ilai lopo mata mai whai whiau. Ia e whaafitai. E mawhai ona tu lai ane nisi o le kalesia o sumai. Whai e nisi o... Wow. Wonderful. Yeah, o tau ainga nei. Ma tau talo atu. Yeah, manuia lau tau au nanga. Yeah, wha manuia le atua. Au tau te wawe o le whai tātou to na i tātou te. Whai ngofia me al maola. Le talo. Ia maua lava le loto e tasi. Ina ia tātou tuina atu le atua. I lona maua lunga e tatau na iai. I le soifua o tangata uma. Whaftai. Ole tuatu le ava noa. O le tātou whailaunga le o le nektai au. I o tau whafonga muli i le whaife au. Ele leifo i le whaifale aitu. Whaife au. Ai le ni aitu la o angelu lela. Lea la tuatoi le ava noa. I le au auna le atua. Mo le upua le atua. Leva vo'i ona ma whaalongolongo tātou leadership. Il whaongaina sunga Lauvai. I le upua le atua. Talo lava. Ia pai atu le anganga o le atua i lou lotu. Ia saunia i tātou uma. Ia mo le fionga le atua. Vi ia le li i nei tai au. Ki o tuewa etu i me nentusi mai le ofisa ma na ia. Ia na tātou me uma lava na o pule laa o sain. Ia tātou mkuka. Tele lava isi mea o loo na saunia e le atua i le sunga a Lauvai. Whaongaina vo i lona soifua. Awale ngaluenga al maola. Ela tāle pese. Ona tuinatu lea i le sunga i whaafengaina. Mo le fionga le atua i le nei tai au. Tai. And give you peace.
face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in rejoicing. He is for you. He is for you. Children and the children and the children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen.
Te mai sa patpati e mo leo foi pese. Whaftai lava foi pese. Ia, o te tūlai mano wawa, whaaloalo ma le awa tele. O te whatalo whaloa ia tuai ma le whaaloalo tātou mātua whaleanganga. Tātou tamā ma le tina o le taitai o le maola ma le whalitua. Ia, Dr. Pastoral Tad Cookie and Mam Lupe. Ia o te e mai o le pa ia le inga sālevi mautou whalitua. Tai nani fo il maulunga sao mai o senga o taitai sunga i whailau tusi ma se o whalitua. Ia mai se fo ia toi ina ma te akono mautou whalitua. Ia o te whawhelo e te fo ma le whaaloalo i ta po inga mau au sinsina i tātou i kālesia nei ta māma tina mātua. Ia o te whatalofa te fo i le pa ia ma le maulunga. O le tātou e kālesia, ma ave ese o le kālesia i ona tūlanga whaalupe. Ia whaapitos whaatalofa i se tasi wasiasi mai i samlinga, whamanuia le atua i lau wasisinga. Ia mulia i se whaatalofa i se mātou tina o ngā luenga le hoi tua le tō vinewa, mātou ngā lue ai, whalitua i aneta, whalitua o le sunga le taitaifono, o le founder o le United Christian Church, sa moa me New Zealand. Neta talosanga i tila, whaatalofa atfo i sia tātou e kālesia. Ia lava le li. Ia au te tula i fo i man whaaloalo e whailo leo whai masui. Sunga ia talosanga man whalitua ia neta man mātou e kālesia. Mātou te whawhitai atu ai. E na ngona lava le pa maulalo lumo le li na o le nganga whawhitai ia te olua mātua te alma mam kuki an mam lupe ona o le nei awa noa mawalunga i le i mawhawhawina se awa noa mātou te le i manatu iai wa mātou te taiti tonu wa umana whai a tātou whisila whainga ma tātou osi o singa ulua whamanuia mai fo i matatalo mo mātou. Ia e ua o lua toe, ua le tō whawha le atua, ua pa u fo i le sunga pa u i lau sunga le apostolo man whalitua. E iei nei awa noa, mātou o mai, tātou te mafuta ma, tātou whai tāpua inga whatasi le nei aso. Ia o te whawhitai tele, whawhitai fo i le sau whainga, le inga sāle vima, tō whalitua, tainane poutu toa le kālesia ai lau tusi taitai mti a kono male lo le tātou ainga lotu. O autou tali sa paia ai, ma lo autou nganga fia. Le whātou whala inga, na i o tātou mātua e ala i le so, o tātou mafutanga. Ia vi ia le li. Ia au te whawhitai tele tēt, o na ole amanoa wa e tōina mai o te tūlai ai a wale a fionga pa ia le tua. O lau pule lea. A lea whaitau tātou tusi pa ia. So e lau tusi le Ioane Sfulwalu. Ioane Evangelia. Turn your Bible to the book of John. Chapter 18. Ta pus fulwalu. E a matal tatu whaitau main whai upo e luas fulwalu se ia o el whai unga. John 18, we start reading from the verse 28 to the end, verse 40. John 18, verse 28 to the end. Maualau tusi sauno mai amene.
Ia mana ia tātou whaitau whiawa wa iai. O na lātou taitaina leo Iesu na ia ka iafa i le mauta o le kovana. Wa o foi, e le ulu fale i lātou i le mauta o le ali. Ne i leanga i lātou. O na le mawhai lea o na ai i le paseka. Ai le nā tangata. Wa lātou tari mai a te ia. A whai ana le paungta o ia. O wa mātou le tu ina atu o ia i ate oe. O na whai atu ai leo pilato ia te i lātou. Ina ave ia o tau ia te ia. Ia whamaseno ia ia te ia la o tau tū la fono. O na whai mai ai leo o te ia te ia. E sā o na mātou whasioti o se tasi. O tau nuu ai le whetalai ngā Iesu. Na whetalai atu ai o ia. Ina ua tau. Atu le winga o lona maliu. O le a maliu ai o ia. O tau whale leo pilato le mōta o le li. O wala au ia Iesu. O whape atu ia te. O oe ea le tupu tangata i teia. Tali atu Iesu ia te ia. Pe se upu mai ia te oe lea upu. Pena ta ua e nisi ia te oe. O tali mai pilato. O te le se i tea ea. O tuina mai oe ia tea ue lo nuu ma le au o stau langsi. Pe se ale mea ua e whaia. Tali atu Iesu. E le mai le lalolangi nei lo o malo. A whaia na mai le lalolangi nei lo o malo. O ua tau au auna. Ina nei tu ina atu au ia iutaia. A ole nei. E le mai nei lo o malo. O whai mai leo pilato ia te ia. O le na fo. E te se tupu e oe. O tali atu Iesu. O le lava. Wa o le tupu. O le mea le nei na whai mai am ia. O le mea fo i le nei na o sa wai le lalolanga. Ina ia o mo le mau le upumoni. O i lātou malama o i le upumoni. E whaalongo mai lātou i lo leo. O whai mai pilato ia te ia. O le ale upumoni. Whai mai lea upu. O na toi alu lea o ia i whafo ia i utaia. Whai atu fo ia te i lātou. O te le iloa se mea e sala ai o ia. A o la o tau tū lea. I o tau tatala ina atu ia te o tau se tasi tangata i le pase. O le nei. Pe tau te mana na o ea na ia o tatala ina atu ia te o tau le tupu o tangata i utaia. Mai whai upu mulmuli. O na toi ala langa leo i lātou. Whape atu. Aua lava le nā. A o pārapa. O pārapa o le whamea. I ene ni. A tātou te talo. Whaptailo mātou tamā. Mātou whaitau lau a whionga. Whamanuia mai o mātou loto o na o lau suafa Iesu. Amen. O se manatu e whaautu iai se whaasoa le nei tai au. Tau avele malo le atua ia te oe. Ma e langona le leo le tupu. Be a carrier of the kingdom of God and hear his voice. Alu maave ia te oe le malo le atua. Ma ia e langona le leo le tupu le malo. Be a carrier of the kingdom of God and hear his voice. Ia. Se i whai atu lau introduction leo ngā. Tatu o le lup, peo se opto mua vo le au. Na o whanau fōwina le iwa waru, peo na whafonga iai. O te whaftai le atua o whanau fōwina po whaoleina. I o le au le to e o iai te le manao e mautua se whamatalanga manu fo le taimi mani upo le atua. Na o sau pa umai ai I whai toa al maola o mtuale anga whai a leo langa. O ama tuala I lai le anga sala. Ma sani al ta ue te atu le mele. E lela I titi le wha le anga ina o le tangata le anga sala. O ama tua wha le anga ina, polonga, tinga ina, mafatia. Wa lai le tangata o na ole, mea na tupu I le amatanga. O sau lea,
Pau te whawhitai le tua o tātou mātua. Founder of our church. Hao mai au e dad, i le tuspa ia. Whainga o le ainga. How to live the word. How to obey the word. Apply the word to my life. Ola ai le upu. A wā foi o tasau. Hoa i o kalei loa se me. Wā tonu mai e le atua e ala le taita inga o tātou tamā. I le ola ina o le finangalo o le atua. I le swinga e manui ai. Le ngatel na, o my dad, how to have a close relationship with God in prayers. Whawhiwheo na e mafuta i le atua le tatalo. O le singa menga sa makua pa u maua lalo i o tātou. I le soifua ma o tātou wola. E ai ma si tatalo i nā aso. Ia, whaatonu. I understand very well about preparation. Because Dad prepare me, prepare us. Asa oni Dad e alusona wala aulia wale, wala au le tua, mamam. E manao ata mamam me o ma ave mātou, drama team le au fai pese. Pea o le lua, tolu masina e whaia mako, campi I weekend, to prepare us for the work of the gospel. E saunia I mātou. I've learned a lot from there. Mai whai mātou fon te talo. We learn how to have an intimacy relationship with God. I le te talo. Tanga o masani o tātou wola I le te talo na o le talo a I le eise me langona I le lata fo I le atua. Ai whawhitai le soifua o tātou tamā. Whau mai ai lava, o los fulu ono tausanga. Talo ona whau e dat le olanga, lo olanga. Tātou uma, ai pēla whao ngā au moli. Whasau ina le taimi. O ke lei sauma se mea. O ke lei lo se mea. O ke lei mawhaia se mea. E ua o hao mai le tangata o le atua. Lauvai, ai mainu mai le papa. Nā le papa. Le papa le anta ia mai Israelu mai ai kupito. Na ai mai mawhawhanga Israelu mai le papa. Feinu mai le papa. Tai le papa. O lea papa fo. O keriso. Pipi le vine. Oi le vine. Yesu. Aua ke pipi mai a ke au. O lea foi pipi kuki e le vine. Aia o hao mai ai tātou. How to connect. Mai Yesu. O le tu mau ia te a. Mau ia te ia. O ia lava e fua te le mai. Ia, o le la awhai atu le. Where drama team? Drama team, I wish all of you can be here. Le anga ule aua mai e le atua mo tātou. E sili o ngā o ngā longa o ngā mo tātou le o ngā lue. But it's the message for all of us. But specifically, e whamamawha mo e ngā lue aisia. E le singa mai I kiki alfa le anganga o tātou e le angasala. Lea wa sau Yesu e tusa man whai, mata upu tātou whai tauini. E sau e toe mo moli mai alo na mālo I ate oe maa. O le mālo le atua, o oe ma le awhionga le atua I ate oe. Ia kai peo kua I ngā mo meo kerma ke kele ho I e pei e me adjustai. E ka vili ama adjustu e ku walaka mai ama pe. Oh, this is right. E kai whape ngā winga le a, I kako wola ma au ngali, I kuspa ia. Ua uma, o na atofa, ua uma, o na tusi le ata le atua. E le kusia I lungo se laulau le ata le atua. E kusi lo na finangalo. Ua uma, o na whata oto fuafuanga mamana le atua. E le koe suia. No one can change, even God, e le suia, e le peo kako e fau fale koe adjust.
koe sui. O le atua le ai. E mai ai le vavau, e o le whavavau. Wa uma. E le koe suia. Wa uma whai o na tofa le atua taimi. O lea mea ma lea mea. No one can change. Peke manga o ai pele ai. E le suia sesi. Wa uma whai o na tosi e le atua le lainga tua oi. Boundary line. E vā ai le atua ma le tangata. Vā ai le atua ma satani. Aisia. Kau ke le mwhaia ki Apollo. E iai me mga o le atua i tātou lo. Ai whaafitai le atua lana tusipaia. Whaafitai le atua lana awhionga. Whaapenka ko luol whainga o lalang. Whaapenka ko iai lamkanga. That's why God bring his Bible. This book, it's only the report, information, and the story about our Creator. The King and his kingdom. Yesu matatou. Pei ona whai atu. Wa tātou matuala i lai le angsala. E to atasi al tamaloa pol tangata na whai e le atua. E le kolua. Just one. Whai mai le fuefu. God created a man from the dust of the earth. Mai le fuefu al palpala. Along minga ka le fuefu al meo palpala. Wa umang wha mai. E le atua pe o whalau maka. O a tamu alina, e tasi fo le manawa le atua. O a tamu na whai mai ai ewa ile. Ile iwi ma le ano a tamu. What an operation. E le yangi tools po ni equipment le atua. E nga whai ai. E le pei o tangata e mga o mea suoma. Pikima. Me o masingi. O le kaukonga foi a kamu e whai mei ewa. E le engi se laulo mi palaya man kuia. A le atua. He has no tools like that. He is the Almighty God. O ana fionga. E sau ma le pule, ma le mana, ma le poto. That is his tools. O le whainga o tangata. Ngā afu e le atua. No. Nga ki ngā inga Yesu ma ngang paia. No. His word has the authority, the power, and the wisdom. O le ata e sau te tono lona whina ngalo malona loto. A tamu e sau o le oforinga o maio. Ngā sau ngoa le atua, ping, tan. O ai e whakaungua, o le pule, o le mana, o le poto le atua. E le pe o kako ma kai ka ofi al piko ma no le atua lengi me fa penga o le atua he's the master builder e ma ka kia le atua le fa mai o le atua le ma so ina e le ma fotiina e le ma fa mtalaina wa fai atam wa umman fa mkala me tele leadership ma kako o atamu ma eba o le ata li o le atua wala na va. The groom and his pride. O Yesu o le groom. O le whātu a whaiawa. Le kalesia. O le pride. O le whātu a nofutani. O le ata le nana whaiai le tangata e le atua. Nanga lai le wha moe moe o le atua. E whana whanau lana e kalesia. A o lana e kalesia. Oema. E tu iai tu tonu e le atua lona malo. Le al malo. O lana amio tolu, o lana afionga, o lana poloa inga, o lana tula fono, o lana awaonga, o lana upu. E teu i o tangata, o tātou o whanau, ale whatoa whaiawa, ma ale whatoa anofutani. Vi ia le li. Wa oma na whai a tamu maewa. The first word from God to them. O le ulua ia fionga le atua il tangata. A tamu ever pay attention. O la au mane, everything is yours.
Pule o lua. Lute ai mai fua la uma. It's yours. O manu o ia everything. Wa ave e le fionga le tua ia atamai. O le ulu ai tangata. Ele ia mangisi mea. Ngā o la ua. A ai ma feinu sa o loto. Pule ai o lua. Wa ave ma le pule. What a privilege. Se i ka ngai le mea wa ave ia le atua. Pule mea uma. Fai mai le si a fionga mo molia le atua. E tu watu ia tamu ewa. E kui. E lea mai puro wai. Pe fafafa. Pe sulu. No. Keep them in your soul. Why? I will dwell in you. That's my dwelling place. That's why I want my word to keep in you. Because that is where I'm going to dwell. Forever. Ele koe suia. Wa uma ngā kusi le aka le tua. Whai mai ua. Ioe. Wa ioe a tamu ewa. Kanga mea uma. But this tree never touch or eat from the fruit of this tree. Or else you die. Walua wala ioe makalkong asya. They keep the word. Wala kalia ma tewi I a fionga le atua. Polo inga le atua. O leo kami milo. Ua ola. Nga whaie wakuri e se mailu saka. Sa kui luma lunga whali I whai ngō Lucifero. Lucifer means the morning star, the shining one. O le whetu pupula o le stai au I luma. Sa susuru luma no whali. Wa o so whai e wha mawalunga. Wa mai tani elu ia ne pukane se le wha matala ina o le tupua le na mitia. Le tōpue. Sa tu tupu au mana na tunga I unga o lo tōwhanga. Exactly the same as Lucifer. O le mea o whai o le bibi ma ai le makau kia o le atua. Toia ina ma angelu lai whaifo. I le siri ase. Anga I le si aso I remember. Dad mentioned. E ofo le ifo aku e aku. Sui. Ifo e aku. Sui. Ifo e aku. God reveals His revelation in every second. That's why they can't explain how God looks like. The only word they can explain God. E pa ia I owa. E le iloa sesi whamakala fōlinga o le atua. O le akua le fōlinga o kangaka. No. Ese a fōlinga o kangaka, ese fōlinga o le atua. Ko ai loa I ange ngō avel mo ilunga Yesu. Vai aku, a woi. Ngā mākou whewai, ngā mākou. O moe mākou ai. Ai vai aku. E susuru. Ai mai o le hafi o na fufonga. God doesn't look like that. E le whapea a kau le ime to le atua. Whapea, o le kue whainga isu. No. O le ime to le atua. Tanga whamanga o apele amo. Saua le spirit with his soul occupied king o akole. That's the image of God. O le anganga. O le atua o le anganga. E le mawhaianga e whawhoringa le atua I whoringa o kangaka. No. Doesn't look any creature. Lea ua whewai. A lea ua. Ua tonga whiti poto e Satani le tangata. Satani. E makua poko e whaianga trick. E ke pau ai. Lea ua o ma lea fionga lea tua. Tanga mea uma, pule mea uma, sal mea lea la auna. Ngai loa e saka. How can I approach them? He thinks first before he go to attack them. Deceive them. First say. O le mea le whamamafa Yesu ia na awaunga. I o so. Your hearing, your attention. Malau wa ai. Lo le leia sakangi. He targeted the attention of Adam and Eve. He wants them to turn to him and listen.
That's how he can deceive them. E le whapea luako le ka alu mai malionga mea luako ngā lua. They will never listen. Maybe they can listen, but their attention is not there. Attention means your ears and your heart. Always wai whao ngā simotu le whaiao, ngā malkelo whaiao. Please pay attention. Ia waai mai, kiukiro mai, luaku I, ngoko I. That's what Satan was targeting to them. E loa sākang, ai kia sa wai trick pe kong whiki ka ngaka. To pay attention. That's what God has done to them. Adam, Eve, please. No, God never pleased to anyone. He said, pay attention. E wa iaku lau whaalongo. That's why, e mga wai Yesu e apopoa i o so makako. Pay attention. E saule mea nai pusi runga lau papa whaiaonga. E kui ai ka pēra lau papa. E o le api aonga, o le whamoe moe o le whaiaonga. E keu I, e kia I api. E ke le alu I le, lo ia mai fo mai e whainga ruenga. Mai, o au api ange I fia baku meanga. No, wa umale o ngā api. E ke alu mai mea le kui I. Whapengane ka le tensi. Mea le lenga ngā ngau kako kama. A o ao kako. Pei fo I Yesu ngā wa o so. Peter, John, Philip, Jacob, pay attention. Ngā oki ai saulo. Wa ve esela na whaalonga o lea fionga lea tua. Ka mai Samuel, nā me wa e ke e ai wa e la fua ia lea fionga lea tua. A wa whaalonga I ka ngaka. Si, pero wheka uma ma ka ngaka uma. E o ia tātou. O le mea le take te sākanga. O lau attention. A wāwhoi o ing whaia lea tuana poloa inga I kewan. Sau loa, sa kangi sui loa. Wa vai mai. O leo ua. Laka a kama ewa lalo la au. And he come. And he tries to let them pay the attention to him. E moni ea. That's the trick. E moni ea na whai mai lea tua. Au alu te ai fuola au uma. E roi leia sa kangi sa or kara lea tua lu whai. A ai fuola au uma. E sa I. E sau sui kara ilanga fasili. E moni ea na whai mai lea tua. Au alu te ai fuola au uma. Ia, li liwa tu loma loma tua mai. Ai. Ai whai mai e ngā mea. E ai o le kanga. We can eat everything. We have the authority of all. See, that's how Satan tried to turn you to him. La neoku. Wa ve esel whaalonga al tangata. A lea fionga wa tu ia I lea tua. They draw the attention to the devil. E hai, e kanga me uma. And then Satan said, e loa e lea tua. O le taimi alu te ai e fua la aula. Le a pei o lua ni atua. O le a pupula o lua mata. O lua I loa le leima leanga. Satan can never change the truth. He told us the truth afterward. O le pusa o a lea, nga whai lea tua. Lua ke ai, nga I lua oki. A le loa sākang. Nga o lea tua I loa le leanga. Auang e iloa e. A kamu eva. A ailoa. Nga whai mai al kala sākang. E pei ngei o lua ngia kua. O loa le leima leanga. And then they eat. What happened? They ignore the word of God. O le upumoni. O le afionga. O le poloa inga. O aonga. O le amio tonu le tau I. They rejected the life and accept death. You know the devil is the death. O sa kangi o le oki. Nga kulia se mailoa. Ya pe al mele fa mai so ai tele ma sanga koe. E fa lo lo mai fua pe o aki fa lo loka mai. Ai ya o lo pa o le ma la vai le alwa fa le aki o ka ko loka mai ki ka sanga le.
Ia mao hoi la ia whanga si ka mai pua ia mawhaku. E sua mai fua la ia ka whalwhale. Ai pē lia salo ka mai. Papenga umana sa kan. Alang fa mai eta, ma sainga whalonga iata. E whalwalwai mai fua la. Awa pē. E ka pē lia soe. Wa ko whainga i lea tua. A ka ko siri hoi la. Why God still keep him? Whatever kau fasioki a ese mal fa lave. Wa uma a ko whaile towards them. No one can change. No one. Pe ke ika iai mai musu ai. A ha whenga le ika wakako lai lai. Wa uma me le anga nga whaso hai o kako mahau whau. Wakako polonga. Wakako mamai ai. Aisea. He rolmik pe piko sili ai lo mangaku. E kau kako mai le ai o le fuala au ma le leo skai. A le mea piko sili ki ngālia whinga ngalo le atua. Wala la fuai le whionga le atua. Wala ave esel. Ake lo e o whai o e mahau kako umai le atua. O i e whioi. Adam and Eve, what are you doing? That is my place. This is my place. I dwell in there. My word keep in there. Why you do this? Wala kusa wala they invite the devil in their heart, their soul. They invite the lie. Ole kia polo o pongai o me leanga uma. You name it, wakako wala mai ka whangau mai a. Kako lo uma me leanga uma. That's Satan's kingdom. Satan is the king of his kingdom. A polisi umanga al malo sakang. Sakang yang kula fongo lang malo. Kangal nga oi, kangal kede wa, kangal pepero, kangal fai kong fiki, kangal mui, kangal kau fa leanga, kangal fa kupol mai sainga wa uso. Everything. And that's the policy of Satan's kingdom. There lawa ese. Waki nga ka lofa wa vale tulima le finangalo malfa moyo le tua. Waki nga lo nga fingalo. Tele wa ese nga ia malanga fionga le kangaka. Awa faulu falele. You know that plant, that tree? E lo aile le leimalang. That's the boundary line. Nale winga. Ele imangao le atua e lo sa kangi, ele akama eva sa kangi. That was the only evil at the time. Pawalal me kau le lenga o yai. O le fofuanga le atua, wa si atu o ia wa le leime uma. Ele aise leanga. But that was the only leanga or evil at the time. Satan. That's why God didn't want Adam and Eve to know Satan. Because they can't control it. God has the power, the authority, and the wisdom. E control it ki Apollo. No. They will destroy the image of God. They will destroy us. That's why God doesn't want them to cross the boundary line. Adam and Eve, you cannot cross over the boundary line. I can control him. We all know that. See what happened? O makua ika le atua, wako sa le atua. Kwa leanga uma me o fofuanga. E o ya kako. Woki. O mangu wa fe ai, o ia wa fe ai, wa ai lesi ni yonga lesi mangu, wa ai mangu lele lesi mangu. Wa ai malie kangaka, wa ai lau mei lang kama. Everything is changed. Why? Wai kare atua. Wa vese nga iel tangata mai lona fio anga pa ia. Wa vese nga fio nga pele tangata mai lona fio anga pa ia. The only place that God wants to dwell is in you. Mai ele fia ngi fale fa ilima. Ele fia pole ala ule le palace le kupo pel kangia ma hotel. No. I'm made here. I dwell in you.
You should know, we know, Adam and Eve. Look what a big mistake they done. Oka si ke leo le meleang. Leo mamukwa oki uma ya ka kou mai leang o ka ko kas. What a lesson for us fathers. A ele lei. E manguia umalo a inga makangaka I lalo. If you do evil, everybody under your lalo uma o e kangaka uma. Ele anga uma. Vai meu cupo. Wala foa ia kamu maeva le fionga le tua. O ki uma kako. Polonga uma kako. E o ngai meola. Very, very important for us to understand and to know how to keep the kingdom in us and listen to his voice. Because his word, olanga fionga, olanga miotol, oana polo ing, oana tula fon, oana awaonga. Kewi, mai ta vita le li ia teu I lo loto awa fionga. Ina ne I o wangsara tu ia teu. Awa ke ua le malo le tua po le fionga le tua pe ke unga pusa mamoi le pusaisa. Awa ke ua pe la weekly shop I lo kapok. Sai mingi pisupo e lengi falau maka. Se ilonga wa e fia I mamoi ko e kangu susu e mai saka e ka ma falau mama. Se ilonga wa e fia I pankeke ko e susu e mai palu falau maka. Ai pankeke. No. Don't keep the kingdom like that. Keep it in here. Why did God wants to keep it in here? For you to know and to listen his voice. Talai Yesu, a fio mai oia. O ia nganga pa ia. O ia lava e mori mau atu. Na te whailo atu. Mea uma wa whai atua ia te oto. In here. The Holy Spirit is dwelling in here. E ke karikongu iai, e ke le karikongu iai. We will never change. E le suia e se siri mea wa umanga. A kofa e le atua. Wa umanga whakulanga e le atua. No one can change. Pasau Yesu e kusau kusinga ku whai kawi. At the time. Na wha kofa e le atua. Nga kuku perfecta o le whenga inga kuai. Malakau kilo. Oka. Mai mau. Penga mako maua. Ai mamaua. Wa mo ma yai Jeremia. Wa mo ma yai Isaiah. Wa mo ma yai Ezekiel. Wa mo ma yai Amos and all of the prophets. Mai mau penga mako waulia. Le kaimia fio ma yai le Mesia. Hei taia mamao. We can't reach them. No one can change. Le kaimi wa kofa le tu. O le kaimia lea. E uinga manga o ngā oia. A le kaimia lea. E le suia. A e sau. Le ngu o le atua. They are blind. They were blinded by their religious custom, regulation and their rules. Wa whakaua soinga. E a lako wanga whale loku. Ke loe e se akula fonga mai mosi. A whapopo e au whasei mai skula fonga. Aua ke whamalo wasa mai sa paki. Aua ke nga lua e sa paki. La me wa ai kau fua saiko sa paki. Whai aku leonga sa paki. Uso. O le almea siri au ku. O le sa paki po o le whaola o kangakalau. They were blinded. O le wanga la ko whakali le Mesia la ke leiloa. Le wa o ngau e ave le Mesia ko wana roma. They don't know. This is the Messiah they were waiting for. Le waka ko polonga. Wa ave ese malo le atua. Ave ese le atua maltanga. E le ko e ngofua le atua. No. It's in the Bible. Pero feka umal fenga inga kuai. E fio mai lengang pai. O mele ka ui whaupunga kuskusinga mai wa wifo lengang pai wa ese lengang pai. That's the anointing of the Spirit. Lengang pai le yi. Tama Yesu yang so. Awal ku ua Yerusalem. Le a koe fio Yesu.
te ia whiwhifu, le meanga fola lo kama. That's the time where the Holy Spirit come and dwell in you. Mai le kami ngai o I ka uma e le isau le ngang paia. Le alo le kua le onga le upu le. Le fa ko asau le ngang paia. God's timing no one can change. O le kaimi ale nga ko fa le kua e fio mai le ngang paia. Le usau. Le ya ke oi, le ya ke. The boundary line between God and a man, no one can change, no one can jump over. Because God either, He cannot come and play your part. Where was God? What do you think? He was there. Mai tawita, neli a whai mo au, o whola lo moenga seo. A whai mo au tu ingo le lang. Whaauta o iai la wae. O whele mea iai kangaka. O whele mea ke sola iai. God is there. But he was hiding from the devil. Ke loe mea ngai makau kia ni pefe ke le saka. E rafia iai le kua dumo sakangi nga ke leilo. The sovereignty of God, the Almighty. E le kai a loe sakangi. La e ku le kua le fai. Why did he didn't help Adam and Eve to stop the devil? Umanga kosia le tua le lenga pao. Put the word, polo inga, o ana fionga, o ana tulafono, o ana waonga, keep them in your heart, and you make the decision. No one can change that from e o al koe kangaka sau Yesu. No one can change. E le ai se mawhainga suia. O lea wa keu I a fionga ma o inga polo inga le atua. Wha so inga oi. E ke muri lua le ke wai. Why? It's your decision. It's your choice. Ke fiola. It's up to you. We cry when we feel the presence. I always cry. O aulis kamalo. Ke ia me loko fa finge. Au ka puai I feel the presence all the time. I cry and I thank God, but never changed my life. E muri lua lo ma fau. Okay ka. Okay fasio ka ka. How come? It's your choice. No one can change that. A ele fili ke ora lu. Obey the word, live the word, activate the word, apply the word in your life. Ka ke kinga inga. Drama team. I wish all of you are here. We can serve and blessings up here. We cry, we feel the blessings. The kingdom of God is still in you from beginning to the end. What? We born again. We feel the Spirit. We feel the presence. No one can change. Play your part. God never play your part. E keu ia na fionga mang polo inga mang kulafong. Ai le ko so mai o le tua e ola. It's your decision. Mai o sua. Tara elu. Fili. O ai ko ke au ngai. O au malau ainga. A tau te au ngai le tua. What does it mean? Me and my family will live the word of God. We obey God. We obey the command. Ai koe ka milo mai alfa I pulmune Yosua. Choose life. Fili leola. E o mai leso. Ka ke o ia whapea. E kau whao le malo le atua. What does it mean? E lea kau whao a kofi ma. Ka vale po ai mua whai songa whalea. Po ai mua whai whiau pe au. No. Kau whao. Why did he say, kaimi o yoange a makain kau whao malo le atua? Kaimi lea leng whai Yesu long ki ngā. Mother, it's not my time yet. O le kaimi lea, papakiso Yesu whaakofo yoange le vai. Koe papakiso Yesu le nganga pai. Na maka lang wenga whaamisionga. This is the time. O yoane, na wala au whaapitoe le atua. E whaalau le leile ala o le atua. E sau Yesu, o salamo ka ngaka. Wai ka ngaka le fionga. Repent! Salamo. Lawa maka ka lainga.
That's why the Bible said, e a mata i ona pō i ane. Ona pō wa i tangata le a fionga. I ona pō wa i tangata le salamou. O i kau whao, sa kangi ma oe. O le malo le atua, o lana fionga le ka kongo oe. E o me le aso, le ngai bibi i le me, ngai kau whao le malo. Po e ola i le fionga pa ia. Po e ola i ana polo inga. Po e ola i ana tūlafon. Po lo e ola i policy saka. E mawhai anga e kam. E le luka o mio wale mal ko boles. E ke awfo. How come? You know what? It's unbelievable. Umanga po e mai tai aua ko ke ko e pe apa u kanga ko le tu. Si fai fi au po le a kalang piango malonga leo ka ngis kanga. This anointing. Ai ko wa lok wal makamaka. Fale o fiku pa mu. Saka ko le lo. Abu fai lo e le ko e le media. Ya. Ai ke lo le ngos ko. E sel fa winga. Pe ka ngis ka nga ka fa ola inga ka nga kailang balaam. Ai fa le ngos kamal. Si Miss Wacken. Ano ka kuwai umay ay fa sawil media nungol Facebook. Ano pele kupe. Edoa, ka kile ulal pa uol ka nga kaule atua. O mga won may kakauday. Alofa yai kaisya, ela oia. Nga le kau fao al malo le atua. Ave fa malosi fo ye oi kau fao. Ka kangim kako. No, I'm changed. I don't live that life anymore. Ele fao e sa kangi le malo le upua le atua. E fao lo loko. Pay attention. Nga koe me ia kufo le koe ola mudulua ma nga oi mal whaikaanga. Ka kupul maa senga i le kalesia ma e mui so ma e. Sia mea leng koe inga sui ka kola. It's your choice. Whauinga, whatever we do, e le sui al mea wa umang whakulanga e le atua. It's your choice. E oa e koe ka ngaka e le sauia sue vai. Sikia. E le sui e sesi. A whai o e whai a ingangi, kalpong. O le whi, you know, when I feel this message, I cry. A wha au kalo mo veako. His Holy Spirit, is this right? Ai pai mai. O ka aku kira o ke fongi kongo le pok, mai pong sa. Kusi lalo mea ia. Nanga e umai wangaro. So, this is the message. Ele wa. Ia ka inga wha au, kele iau spai poko, kele i lengia wa. Wa ia da. Ai mai le papa. Ingu mai le papa. O lea papa fo yo Kristo. Seek and you will find. Ask and you will be given. Knock, the door will open. O kakalo menga. Sa ili mo malo means seek. E do ele upu sa ili fainga. Ai le sa ili le. Ke fai kau fa afia. Ai sia. No le nganga o le tuam fainga dia kulmesa. Tell always warn us leaders. Pai kau mas study kuspaya. Ale revelation ni ke mga umi. Come and preach the revelation. Le foi mo kau kala. Awangi fa pe mengis o mako gofo ya ula. No. I know where to get them. My papa. Olo wala faya inga. E o foi akia. Le fa pe mo malo aku. Oh no. Be very careful. E umalo foi o kalo ko kuli I need to pray that. Asia, e mi valer ki apo. A umano to faia seme. O to fa pe ai fone. O tatou lava o na leanga. E le fa seinga le ki apolo kanga ka wa ia le fionga le tu. Ola le malo le tu. Lanme fai mai ia apostolo Paulo ia Roma su fava e pasupi. O le malo le atua le o me ai le o me ingu a mia kongo le file mu o li le ngang pai. O le lalo lang le la oma on sai ma. O le malo.
Tangata le tino. You only hungry when you empty. So wa finge faith. So we are lau mai me ai la ka oki lo fia. Ka mole. Ningi mes ka vai ka oki lo fia. Ya, mai ai fai me ai. Ka ko fole lunga lau ola me ai pi supo. Spua, spovi, pasui, oka. E ke ai ngau wa mole. But when you fool, that's it. Pole ala ke lo me ai lau. No, kama o nga fa e koe asu aku lau, ne ai whakakai am tani. Koe li aku lau kokola. No, o madia. Ai ole maa lo le atua. Ai maa onga i langa miotong. Ai maa onga i ana fionga. Ai maa ona i ana polo inga. You will hunger more. You will thirsty more. If you feel with the righteousness, with the word, with the commandment, you will yell more. You will fast more. The more you fast, the more the living water is pouring unto you. The more you hungry, the more the living bread is giving to you. The mai tangata o le atua fa fine salfata. Ona wa e usi tai le fionga le atua. Ele umal falawa i lau palu ngā whalawa. Ele motu le waina i lau tu ngā waina. Why? Because you hunger for the righteousness of God. Mai Yesu, o le fia inu le vai lea. Koe fia inu. Au le inu le vai o te avatu. E le to e fia inu ia e whaabawau. Inga wa uma i po si finge hoi le malang whanga. Ko a moku sao. Mai ala whonga le atua. Tafe mai te tonu ia te o ele vai tafe. E ala vai tafe. The life-giving water. A lenga kafe mai i akuti. Ma keo mai. Wa mamakea wa pe wa whioki. A wa kafe mai. A mai perfecta o eskiel. Fasu fitu. Kai upo tolu e o le whai. Wa ia fuatia le vai i saumu le malu. The river from the temple. Mai wa ufua atu le si kupita. Wa o le tafe le vai o tapuae. Wa o toi fua atu le si kupita wa o yo turi vai. Wa fua atu le si kupita wa o yo surunga titi. Kupita like 1 kilometer from here to shopping center Mangeli. Wa o toi fua atu le si kupita. Wa o le tafe le vai o tawa. Wa whainga tau na asa. Wa au. Nga ale mo belka ko pese foi. Pa mai o la toi avele o a le atua. Ia mucho le vai tafe. He took him to the bank of the river. Pa mai eskel. Wa tafe atu le vai. Pa mai le atua ia eskel. Eskelu o lea vai foi ia tafe atu i se sae. Tafe atu le samu. Wa mangalo samu. O mea whetolofi uma fo. Wola. Pai mai wa tele ia. When the Bible talks about the sea, it talks about the world. When it talks about the fishes, it talks about the people. Wa mangalo anga sala le laulangi. Le vaiola. Mangalo tato uma. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Mamla foi la pesele ma sengo su alfa. It's a part of the message. Sorry. O mangalo lalang. If I fail now all by all lalang. It's you. O tafe mai le toto. O tutui ele fita roma le tua Yesu. O tafe mai le vai ma le toto. O fa mangalo anga sala. O sau ia te oi. O mangalo au anga sala.
Waea, a watu le vaiola, ili laula. I miss my song. I always sing at home when I study. Faith, can you remember, please? Huh? Ma sang auto. Yes, so far, o Lauvai, o tela, fili loai, o le toto. No, o le toto, ma le vai, na e wha malingi mai, o te pia ma ngā loai, mai a wha ma inai, o te pia ma ngā loai, mai a wha ma inai, o te pia ma ngā loai, mai a wha ma inai, o te pia ma ngā loai, mai a wha ma inai. Born again. Be born again. Me Yesu. O le tu mau ia tea. O le tu mau le upumon. E whaalongo ia i lau leo. Me Yesu. E loa ue o maa moe. Whaalongo fo ia o maa moe i lau leo. Why did Jesus use reborn to Nicodemus? Ai se ana whai ai Yesu ia Nicodemo e toi whanau. You know, the same way, the same process. The baby born from the womb of his mother. The same way, the same process. You have to be born in the Spirit. Ke koe whangau. Koe mai Yesu, Nicodemo. E ao ina e toi whanau. I le vai ma le upu, ma le anganga. Vai ma le anganga. The water is the symbolic of the word of God. O le vai, o le whātusa, o le ata, o le awhionga pa ia le atu. When a baby born from the womb of the mother, he know nothing. He have nothing. E lei se mea sau ma le pepe. Sau ma le ai o se mea. Sau ma le iloa o se mea. Sau ma le ai o se mea na te mawhaia. Ma na o le atua te whanau whape nai leanga. Sau ma le ai o se mea i ke iloa. Sau ma le ai o se mea i ke mawhaia. Sau ma le ai o se mea o ia te oe. Why? The word. Ke koe whangau mai al mga wale upu mwhaia oe. In the Spirit. A oe sau i whaf. Oe whalongo le leo le sailingi wa e. Ke leiloa. O le leo si o tina wa e wa tinga. Woo! It's pain. E wheololo le e a si o tina. Ma le tinga o si o tina. I le e a Yesu lunga sata.
Pe o lolo ki ngā o Yesu lunga sa tau. Father, why have you forsaken? O te toi leitu o Yesu. Me vai ma le toto. Tafe mai. Toi whanau o ele anga. Be a carrier of the kingdom of God. And hear the voice of the King. O nao Yesu. Amen. I will bend here and Dad will pray for me. Paulia, come. Dad will pray for us. Ia o te wala au tua, ia tua kea Dad. Si mātou tina, man mātou e kalesia. Come. Dad will pray for us. United Christian Church, can you just remain there for a minute? Ole mana ia ole mata upu ole fai au lena tana no ai. Ona ia ale fesili voi lea. We are not belongs to this world. Alala me tau fi umi ta tau lala. Sa tani e tau ole ali i lalangi. E leta iaia se taimi pe o le taimi le nei e te olai. E leta iai ni taua. E leta iai, you'll never experience again me ta'u le manu malo. Na i nei a lalangi nei. O le tā ua la lea. Whai mai, seek the kingdom and things will be added unto you. A e sa ili le malo lea tu. E whao popo mai. E te anu le langi. E le toi iai ni me wha pēnā. Pau ane i o le taimi e te o laina ai. Le mea ta'u ole. Fight a good fight. Tau le. O i fo i e te iloa ai. E fia o le atua i lo wola manu malo. E sau e vatu tangata na fia le atua i lo lato wola manu malo. And your obedience to the word, olo usitai le upu, olo wola ina le upu, olo fia i le upu o le atua. O lau whaafitai fo ile nā i le atua, i le ola lea. E vatu, e te leto e sau noa i lea tala, e whainga tāle o langa. We have to learn how to live this world. Lango le lano langi nge, o le lano langi la vau kaua.
e ola manu malone. O lo lang fia lo langa na. A o leo langa lea tatu te mana na oi. Mo leo langa, it's a deceiving spirit. Mo leo langa kau whase. Le whase e tātou I mea le lalulangi pe o mea ngai kau ki fia ai. E lang ka kau fia o mea mou e lalulangi. Ai a tātou tau. Kako kere ma ngau kau ki kau ka ki ngai ngai. Tātou te leilo, o le manu malo, o le mena le mana o mai ei le atua. Mele ve meltala Yesu. O lo umalo ele mai lalangi ngai. But the question is, ay siya nga may malo le atua le lalangi, pa fayeling may lalangi long malo. The only way he gives his kingdom is because of his church. Ako lang aloko. E fusu mai ai la songa fua kau, le siya songa fua. Tino fa kul fusu fo ile. You go against the devil. Na e loa le au nga. O mero kakalo, ele fai wala amenge. A prayer is a life. Ke fia ya te mafuta ile atua. Langa fo ile te I loa le close relationship malo atua. Pero fai atu fai fe au. I lo lotu. Ele va bete talia lo Yesu na mena ta ole tangata fo. No. Tangata fo o tanga kai fo ya so uma. Your everyday life must be a new life every day. You wake up in the morning, start fight the good fight of faith. Eu o ele por valua por que mo ya e ala ele por fai lau tatalo fa afetai le atu. Que vai e fresh lava me lo loto. Langa le ke sa ilia le malo le atua. It's tonu ya te oi. La vai le. Da o tala fu fatu. O tala I ma sa nena fatu ya te oi. O no ve fatali malo. I don't enjoy it. But walu isia ko mangaya. I don't enjoy it. I love my own home because ono wala nga. I love it. Ini fa fia u kupe mangia. Ela nga ukalia ia konga ma mea uma lo fa le lo. Awa. That's not what I want. But I love to fight. Melanga, lela dua kau sanga pea. I never give up. I love to fight. So I encourage the church. Ino me fanga nga ela ko fa mai fo maiwa. Mo le anga parts le loki. Ke ya waru lo ma fo po fa ke o ki ai. Te o ko e fa ma vai lo. Ilo wa inga me nga. But learn to fight. E ke luole ko e fight ma sei si me pa le langi. This is the only place for you to fight. So I love the topic for today. Check yan me. Esa wale. E te fia fa solo atoa pe le tau sa mia sa wi puti ta te fia. Pe wa e sau I wa overload tau ma fai I e fatu lotu atoa le toilet. Like, oh, that's okay. Ya lo le tau tuli mo ya. But o le ta ua I o le melia. Me malama ete, you know, like that's lau tau le fai la fa nau ma lau fa nau fa le nganga. Learn how to live a hard life. Learn how to live a hard life. That's the best place for you to fight. E kei loa I ola kasit kala. Langa afa mi mika o sa kangi le milio kala.
E umai ue valea. E fia nge. E te vai atu, e vai mai lau whanau, lai te fia va peta maiti. Wala mi fia, le mata ma ai lele. E na le whalawa ale ai. So we learned that from many times. I wonder if I say that the kingdom or the governments of this world will be destroyed. Love the kingdom of God. Mena le tauai, fia ile upua le atu. Fia mafuta ile atu. Aivo ile ya ioka. Mena ta ule olanga fia mo. Ile ule olanga deceiving. Olanga fasenga. Yesi ile ruli mai le atua. Mai fai le atua le atua. Fa se efo ia o satani. Fa ftai lo upu moa. Thank you, Jesus, for a new life for me. Thank you, Lord Jesus. Can you talk to him? Very close to him? Hallelujah. Thank God for the United Church, Christian Church, that we are here with them today. We thank God for you. Lela tu inatu lava nolani utivala wail sunga fafenga Lauvai Tovao and the United Christian Church. I don't want to force you to come. If you want to come, we'll pray for you. All right? Talo mo to matu tu inatu le una le atua o ila wa uma o me whainga nuenga ili a ao le atua. Lauvai, you're welcome to come. And I also like to invite the United Christian Church, Ecclesia Lauvai. If you want to come, you're welcome to come. LEM, I want you to stand. Stretch your hand and pray for them. Pain falo lo mailo ao ilumane. Yeleli efsa. Pastors, find a sumai, faltua, sumai, and surround them and pray for them. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the anointing of your Spirit upon us. It's a family owner, Lauvai Tovao, and myself, Ecclesia, United Christian Church. In the name of Jesus, I speak your blessings upon them. I speak your anointing upon them. The gifts of the Spirit upon them, so that they can reach out and save souls. Bless them, Lord, with such a blessing to know more, to have that close relationship with you, Jesus. Father, we thank you for your presence with us. Thank you for your special touch.
lau whaunga ia au auna, ia lau mai paulia. Na ia la unga atu lau upu i le alofa. Ia la fola atu lau upu e la vea ina. Whaia mea uma. Molo vi inga lau mātua atu. Mātou te tatalo ai. Matu ina atu i lato eo mau manuia. The fulfillment of your vision. In the name of Jesus. By your grace. E te whina ngalo e whaonga ina i la ua mai la tō uma. O lau pui puinga i lunga i ate i la tō. I le mea o loo whai ai la tō au au nanga. La tō ka le sia. Aftaino ma tō tua. Tai te whamanuia le tina i aneta. Natu la au au na tal sanga maneta ma le taita inga taita ia o le kalesi o fa manuianga ina ia fa so ina lau tala le lei so se vaenga o le lalolangi it's tala ina ia i le misiona the United Christian Church after no matu tua after lau whaunga e ia te oele vi inga e whaumabau matu leo lau whawhitai lea tua all of us thank you Jesus.
Lauvai. Aftailo mātou tuan nei tai au. Aftailo upu moi mātou. Aftailo nganga pa ia. Moni lava au fola folanga. A mātou sava vali ai. A mātou wola ai. A mātou fia iai, mātou whaalongo iai, mātou te whaaftailo mātou atu, o se whaamanuianga moi mātou. Tui nātou lau e kālesia, e o mau manuia lo mātou atu. Ea i o mātou lunga lo manuia le atu le tamā. Fo i atu le vi inga i ate oi. Tui nātu lau whaamanuianga o Lauvai, au auna e Lauvai mpaulia, ma lau e kālesia. Le United Christian Church. Saunia i lātou teimi uma, lātou te tau o le whātutu. Maua i lātou le loto, ngānu lue pei o ni so o Yesu. Nei a muli tangata i ate o Yesu. Ola mātou vala au lea. Tā pena i mau tau nisi por kalamero nei aso. Tātou malau o fio e manuia. I o mātou lunga lau manuia lea tōla tama. E alo, male nganga pa ia. Nei o il whaavavau. E whaavavau lava. Tātou alanga whaatasi a meme. God bless you. Right. Ya la tuina tuile sungul vele tusi ya ma fa awal tato por kalami ni yasu Ain't nobody love me like Jesus. Ain't nobody love me like the Lord. Ain't nobody love me like Jesus.
Love me like the Lord, ain't nobody.